Oh, ang mong palas ko tukla ko. Mong pasamang yang video ka jaman ang fokus nga. Nga jeng seasonal fruit tang ni chana na. Seasonal fruits chini bagay belay no kaham. Seasonal fruits siya every fruits chini bagay belay no kaham. Nga tao mong pol ni din jol dong ba ang mong pol say dong. Nga fruits sama ni chini skin ni bagay belay keno kaham. Chini hair ni bagay belay keno kaham. Abang ni bagay jeng chana nangu. Tay mong polo hingga to tui kabang. O tui ni bagay chini skin kaham. Hingga jeng dehydrate bun ya chini skin hydrate tong. Gawan bagay jeng chana nangu fruits. Tabo kok salay kena kisa. Jeng summer season no hydrate ke tong na nangu. Tamni mala summer season no belay no tunggu. Hinggang kay chini kolom tui hoite roku tui thang pabay chini shak ni. Gawan bagay jeng belay kena hydrate ke tong na nangu during summer season. But hyphen no. Not only summer season chimiya chini winter phano hindi di monsoon phano hindi jeng hydrate ke tong na ni nangu because jeng hydrate ke tong na ni belai no important chini shori ni bagay chini skin ni bagay chini joto kishu ni bagay jeng hydrate ke tong na ni nangu jeng chamung mo kaham chana nangu tawni mala chini chama ni hoite si jeng nugja go jeng bom tui ayada ne chini internal hoite chini external bo nugjagu so chini je kuno chamani abo internally ching chamani joto no chini outside reflection ngo on bagay chang chamung ka hamsana nango hangka tam hinai ching daily je chawo ching tamo bomti hai chanai bomti hai chaya ching confuse bong mi thango hayada tamni hamale kabang ma recipe tongo ching tam chanai tam chaya kabang mano recipe tongwi tongo awan bai confuse ngai thang bobo chake hamnai bobo chake hamya baksa bo saime but angke saimano because aniro CureSkin tongo CureSkin nang kaisa app o app ni through no ang saiman kha je tamo chake hamya de tamo fulke hamya ang CureSkin no 1 year romoi use khai thong awan bagai ang tabo kaham ke no saimano or skin specialist tongo hangkai o skin specialist or doctor ano suggest kayo ang tamo chanai tamo chaya te ano skincare product bo sanamai rokoro CureSkin ano belai keno help khaika o app ni chutoi ang saiman kha tamo chanai bo chake kaham bo chake hamya hangkai te besut chanai amrok ang joto no saiman baikha oro bomte hai vitamins tong oborom joto no ang saiman kha obo chini time no bo banchiro tam ni male ang te skin ni bagay ang YouTube ro search khaina nang liya pot mane bunya ro sungna nang liya hangka oro time ba chireka tam ni male CureSkin no se ang doctor e kok sai tong mangkha doctor na ang ani problem share khai tong mangkha hangkai o doctor bo ani problem no saimani nai borok ano proper kaisa skin care product kits namai rohorka tei borok every 15 to 20 days borok consultation now bahayeng ka skin improvement bahayeng ka amoni bagay sonorok CureSkin app o thangni nai aro doctor by direct chat khai ka hangai ni problem share khai kai o doctor ni bagay kaisa personalized customized skin care product kits namai rohor nai abo belai keno helpful tamni mala abo personalized te doctor ni bagay simino customized khai nai rohor mani ang agi alka product use khai mani kun phano tam hinai kaham result maya but o CureSkin product use khai pun simike ang kaham result mangka gana di omo ani agi ni skin ang alka product use khai tong pro omo hongkai tabung ni skin ang CureSkin use khai bai mani yagolo nai di tabuk busuka ni skin improve bungkha CureSkin app ni product no use khai nai o product ani skin ni bagi suit khai ka ban bagi no ang kaham result mangkha so download khai di link ang
description box bori nai te comment no pin khai nai norok ang ti thang download khai mono te o product no kisa kom ke norok paina mo chung khang khai ani coupon code use khai di ani coupon code ha TN300 o coupon code no use khai kang norok 300 rupees discount man nai but o offer limited si o offer ani puila 100 subscriber rong ni bisingo no limit tong nai so download khai di te healthy jamung jadi ang obo chakna tabu kungkai norok bai tabu vlog continue khaisinai tomato mukhoi chomani mukhoi mane tomato chutney chokata mosoro we yang ke mai good morning this panangra sitong tawang du chenangi managrana sarok tangan ya. Oke, arting kayaknya nih bagai hakor jokoy matong. Jangan lezat digan. Dah, ini favorite song. Kenai bokok zakti rumah hamkanya rumah hamka hahaha ha tuh ya vlog lagi nanti vlog hello guys nih. Hey guys, welcome back to my channel. Tamu ketong bay. Ya, nah dia ni hairstyle. Ang cuma ni ani berkenai ukuloko kerja. Ni sagadi, salia, choyo. Sida, eng mang sung tosyo. Huskang ya Mia bono vaksin rina harmani kap suka Mia sapu horoke lungka nge tabu tese sari ngka iyo eng dong lumale lumni ya mama bunyono kap krak naik keble kap di Hajin, seng Tini ke bolong si bere lai shu, bolong kai, nego, biang je ni kelang tong khas hai mania, bolong ni kumrok, bini ham ni first time bolong bere mani, mama, mamunyung, yang. Mama masih di pojok. Pa tong tu tong tam tok rok punya be. Biang ha. Bolongo tam rom lanyai. Makra ta phai nyo na bangkhat lang na ni. Muya phai lanya muya. Mia. Ha. Marka bolong. Ini ngabar sip pang kobu watai pai tok horogo pukiri Chini pukiri tabu ko khela thangjang nai ma thai jing thakyo tuira ni thanga pa yang go tong thok blasa oro khela ro ga thung wow jeng tabu yang kheto dei thang tong te kaisa parawo 안 소개하고 싶어요. 이거 뭐 소개하고. 얼어 많이 될까이? 얼어 원래 많이 하면은. 빨리 빼면 얼어 참니 걸쳐 살중.
Te besok salko. Udah. Omo yang Chini nok tola bekak mo dung no hinane dung hayeng tong tamo. Cái yang go tong photok no bela. Tong thok jak hang cái yang go khai no bar bo sip bela. Cái ko khum nai thok jak manyang tam ku jak ma bu bar da hina bo hasal ding ketem nai thoko kufur. Cái yang go khum rong na tabuk nai te kisa sai chung time spend khai to mata ham bini nana bai tong sak gam terong tok tai ko. Okay, ang relax feel khai suka oro hai nai but no bar shima bag site butong tok siu no bar shibya nang kai asu tong tok la khamta. Okay, mama no bo kisa jabra rok kari nai kha ke bo tong tok jaka bolong berai mak tri la khai ka imang nuk toin khina tai sha bolong no bar phai sukka watai phai na bagai watai ba busuk den phai no sido mia haro watai kom se phai tabung na wala hanya kasang ka sibi to ayang ka ham bere jong bin na bai